DJ Ken. DJ Ken. Hello Alan, happy watching kada kayo amin na po nga 3 million in the house. Kada kayo amin na po dito Pilipinas, nembag nga bigat yo amin. Kada kiti talupulo nga agbuy-buya, happy watching. Simple dance. Big left, big left, big left. Big, whoa. You know I'm gonna get. DJ Jonas sa Dino Remix. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. You know I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. I'll find you from you. You never have to worry if who I see is true. I've been looking for you. When I saw you and you, that I'll find you. I'll find you. DJ Jonas sa Dino Remix. You know I'm gonna get. DJ Jonas sa Dino Remix. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba Pilar. Dios te bendiga por eso.
Basta Car MC, the best. The best na mapasayaw ka pa. This is Team Destruction. DJ Johnny. Wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play. Too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a drop of mine, you know it's you. Basta Car MC, the best. The best na mapasayaw ka pa. Holding you near me, I want you to stay and never go away. It's alright, holding you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. Careless Mix Club. I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do Basta Car MC, the best. The best na mapasayaw ka pa. holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, holding you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right. DJ Johnny. This is Team Destruction. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, holding you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Careless Mix Club. Are you ready? Hello, John Rumpuntandek. Kumusta kayo amin? Hello, Manang Angelina Cortez ni Alan Ski. Happy watching. First time ko na. Kadagiti 6 million in the house. Happy watching kada kayo amin.
may salayo noon nyo nakaida kayo na laka buya kayo pa labasit daw ko may sala oras na klang live kakabsat kada kayo amin nga 6 million in the house nga kunada na imbag nga rabiyan. Hello to Joan Rumpuntandek, to Marabilin Pichay, to Alan Cortez, to Manang Angelina Cortez. Happy watching kada kayo amin na po. Hello, nya oras yun ditan. Nya to oras mo ditan Marvelin Pichay. Nya to oras yun na po. Dito ko alas alas 11 ba alas 12 dito yan. Dapat ko makitan. Alas 12 iti ting nga tirabi ditoy kayo pa nakaturog po ta Domingo na bigat iso nga medyo naladaw kami nga maturog itoy madamati langoy hitigitiin na nga babakat aglalangoy da kakabsa dito yung balay mi amo yun no swimming ko na da agmamadyung ka 8:05 AM sir ko ng Marvelin Pichay. Alabigat yun. Alauna dito ayan mimet sir ko ng mga Angelina Cortez. Manang apawan trabaho ko ni bigat. Domingo. Dito ko alas 12 pa lang. Madamati lang ayuda. Agmamadyong da. Dagat isang ilami. Agbubuya na ng maboring na kisong live na latati may sa orasan. Madama tilangoy kakapsat kadagiti 6,000 madamati iskalera kada pongpong chow kurkurada sino ti nalain kanya yung ti agmadyong nga innam dito eh tasulsuruan kayong agmadyong ado ti nasulsurok apod ti Espanya idijak amo ti agmadyong tungit ta Pilipinas basi lang awan ti trabahok na bigat sir kada ni mga Angelina Cortez mayaman ang ta ginanaka iba-iba statement Domingo na bigat tiyempo apo ti panagkakaan tungit amok sir kada ta ay siya nakasolsoro nakapo ti tuyen ti madyong ngom mabakak ti jisyuro ko pag sakit tinakam ko para balasan na klangkin ni mami may nakwa ngaman na makipsugsugal no kwa okay kada kayo amin kakabsat tungit ako mayamot apat ti makitungit madyong ako dabasit no maabakak ti jisyuro ko po kalangutan ako. Gasam ta 10 euro di Pilipinas. Kalangutan ako. Awan narigat na pa'y panakaabak ko ti 20 di. Apo. Manjak to kahit ti makimadyong. Ay, kakatawa ta. Tungit. Kapsat kita kada kaya amin na pong sangap sais. Ito, be tayo host. Agbutit-butit tayo. Manjakan siya gutot. Manjakan siya gutot tapos Joan. Joan tawagan ka tuman do bigat na batching. Ade bagak. Agpatang tano bigat. Kada kayo amin na po nga inom mga mayat makibutit-butit kanyak. Apo. Alang lucky 9. Nag-lucky 9 cho.
Uno, pusoy. Pusoy dos. Nya nagan natay inipis di Pilipinas ang natay sinapawan. Ay ino sinapawan ko kwa niya atay dali ti kung kunada nga tong itngum no niya jay atay cool pati sabit kung kunana nagan na jay. Cool pati sabit kung kunana 41 pa ahos ko na ni Joan Tandek. No makarugi kami dito sir, agpat nagkamimit nga agtong 8 ko na naman ang Angelina. Apo napigsa ti tong imi manang dito, iti tong 8 na digiting nga ka 2 euro. Tapos no, ada patong-patong na no, lumabang ka kung kunada pa, 20 centavos ti patong na. No lumabang ka ta, do ti butas-butas na ko, analpas ka. Nya ko na eh. Kali nya jay. Nya jay cool pati sabit kung kunana nya jay nga ay ayam dito Pilipinas natin inipis da. Tay cool pati sabit kung kunana. Kuri kay danagan na jay. Ay, break game. Ayo wanti kaya takin sabay nga umay na di Spain. Ada natayan mapanda maki-break game. Cool pati sabit ko. Kuwak giting nga ako na si kagayam tagpatingan ako. Break game nalipatak sa aja yun. Maya da kay ayam kakabsat tano talaga ng ngato aji ko kam alwada mano dapay na ngato kata di kanto ko makul pati sabit. Break game paisa maya wala gi ka break game iti. Uri dito sir 50 centimos butas na dito sir sa bali pa jay mas mga resback. Hala out ado mo game ta mo manang Angelina Cortez nangingi na pay kanyayo tita. 5 cents, 50 cents. Apaw. Ajay, madya malipatan na di cool pati sabit. Masapol nga do kwartam. Ta madi ka kaya makahangka mabaling makakukul no, wanti kwartam di yan ti sagom kahit. No. Kada iti pito nga naka-online ka kabsat alang. Arto tong it tayo. Tong it 41 lucky 9 kung kunana. Pusoy 2. Ala 6 million in the house. Ala ka agtutungtong tayo ta habang agsasound kayo mat kakabsat. When nagbayat aja ngay ayam nga break game ko na sir ka naman ang Angelina Cortez. Gusto man ang kaya daji iti. No ada na tayang ka mapana makibinatay taday iti uri kapitan na kiti ko na makikay ayayam jay sabsabali nga barangay na makibreak game apo ayaman ti kwa salana ubing idi ko makikwa na at ayam pitukan sa nga gay ayam muno inom daji break game po nagmayat. Happy Sunday everyone, kono ni Jazz Molina. Hello kasinse, happy watching. Hello kadagiti 9 viewers. Iti dayto ya po nga live streaming to ni mo tibiyang alas nga kunada. Ala, i-share yo. Nembangal daw yo, Mamila Aquino. Good morning Roderick Molina and to all the listeners and viewers. Happy viewer watching and blessed Sunday to all of you. Happy Sunday kada kayo amin kakabsat. Nagasat nga Domingo yo kakabsat. First week. Iti first week tata? 8. Hello to Lansky Share Down Boss gana ni Alan. Alam niya napigsa ti bagyulat na dita Pilipinas.
Apo di malabuang panaw ti bagyo dita Pilipinas nalan awana inti biyagan. Hamna pala ilayos neta COVID niya. Ilayos na kumata COVID tayo subli na di China. Tonyo is here, sir. Tonyo manin. Madamdama, adan to manin dito yangan. Kada kayo amin na pong 9 million in the house. Thank you very much, kada kayo amin. Hello to Manang Mila Aquino Miranda. Happy watching na imbag nga Domingo yo amin. Ha kami pa'y nakaturog ka po ta. Madamati langoy dito. Aglalangoy da. So nga, oray ko, Domingo na bigat kakabsat. Mayat tagpuyat tawa mo trabaho. Iso nga, ag-live na klata. Tapang pado pa lang ti WH. Dito ya po YouTube. Ito yung motive yan. Nya pa yung kita ayam niya no inipis. Butit-butit ko na. Butit-butit. Kasi sa tapos at tapay solitaryo. Nya pa Manang Angelina, nya pati ba sila dita? Nag-roskaldo kami tataya po diyan makaka-Angelinotok. Naimas ti roskaldo alan nagtutudo. Ken kay masang nga masidatay balatong no nalamiis. 8 million in the house. Happy watching. Bye-bye everyone. Ag-present nak lang ko na na. Okay, Manang Mila Miranda. Thank you very much for coming in. Oh, takaya po nga OFW. Hangkay ba makimisa tata? Misa tata? Misa. Nagsida kami ti adobo nga karne baboy itay sir. O nag-iibasan. Naglalo ko ano da kinalnat nga pareana na imas. Kape ti sida kono ni Alan. Ape nga kape Alan. Ikapim ako malaka ti pandesal ta ikapim. Nakita yu tatay bigat nag-live na kapo nakatiddagan natin pa atay pandesal dito. May sangadangang gudwa nakatiddagan. Mindanao Mix Club. Awan mo pareya sir kung ano man ang Angelina ko. Siyempre man ang nalamis dita. Ito ko awanan medyo awan ng kasi nalamiisin ang kanong pati pareya dito yun. Ala nagsita ka ti kape. Nagkape na ka na mo makaturogan. Ala, isala yung latamot at patukarak latapot at di remix. Kadag iti inom nga buy-buya, iti da ito yung aldaw. When naglamis na maninsir so nga awan iti bulong pareyan. Long life pandesal batching kanata. So pay long life nga pandesal. Kung naimas ti long life. Ngam oray dito'y ayan nyo no dito'y na imas latapo iti pandesal ti Pilipinas. Nawan kung may sukat iti pandesal iti Pilipinas ngam iti pandesal iti abroad nga naimas. Agad long life kyo kada kung iti pandesal na imas nga talaga tinakay ruwaman. Long life ti pandesal batching ka na. Kada kayo may na po nga naka-online nga inom nga pulo. Happy watching. Kada kayo amin kakabsat ken gayem.
Yabanag kada kayo amin kakabsat. Go. Adamo inam nga pulo. Napana angin itaalan. When alan na angin dita.